پشتی دست پیکرنا شر لسوری رجایا نخوشین یعنی نخوشین پنچشیره چلو روز آوای کورسان چیزی لسوری گلکی زیده بو به تایبتی لپاریزگاه حسکه رکسنه که امریکی ناوندک جبوان نخوشیان یعنی نخوشین لادلب ذکریه پشتی عرضها شش شباط هجمارا کسین کو سردان آوای ناونده دکنجی گلکی زیده بویه. اف بشی پنجشیر یل ناوندا بجیشکی یا سوری امریکی لپارێزگاها ئیدلیب یا باکوور ڕۆژاوای سووریێ کو لەژێر دەستێ ترکیە و گروپên چەکدارە. هەژمارەکە گەلک ji توشبوویên پنجشێرê çavereyî wergirtina çareseriyê ne ku piştî erdheja şeşê sibata borî nema ew dikarin weke berê birêya Tirkiye çareseriyê werbigirin ji ber ku sînor hatine girtin êdî rewşa wan zehmet bûye. بعد الزلزال الأخير اللي ضرب المنطقة في عنا آلاف مرة بشتي عدهجا داوي كل النافچه دا به هزار نخواش پنجشیر الجمع هنه روشوانا دارایی گلک خرابه برای دچونه ترکیه لید و دمیده سنورین ترکیه هاتنه گرتن تن نخواش ایدی نکارن چاره سری لترکیه ببینن تاوی که چاره سری هایی تنی لترکیه یا لینها لنافچه باکور روژوای سوریه درمان اینکو هنه جی که من و تیره همو توشبویا ناکن پیوستی اوی به دستوردانه که نو دولتی و مازن هیا جبو اف پرسکریک به چاره سر کرن ام راستی هزاران نخواشن پنجشیر هاتینه ام لدولت کینه بنگه هنجیان تیدنینن کرتا پزیشکی جی هیا لنکاره چاره سری همو نخواشن پنجشیر بکه لنافچه کو ام لدمینن ضمن المنطقة نحن موجودين فيها. گازنا بجیشکو نخوشخانهیان جنبونا آمیرین پیویست هیا او یک جی دبه سدما راوستانا چاره سریا تندرستی جهزارين توشبويان ره. بنحتاج احيانا صور لتقييم المرحله اللي هناك جاران بيويستيا ما بوينايان هيا جبون الخاندنا قناغا جارة سريه كو ام گهشتني لهن امير الجمع پیدا نابن لو ما دوين خوش بچه تركيه تنج بو وينايكي وربگره او وگره جمع پێویستیا هەن وەرمانجی بە چارەسەریە کیمیایی هەیە وەکە نمونە کەسێ توشبووی 6 دانان چارەسەریە کیمیایی وەردەگرە پشترە پێویستیاوی قوناغەکە چارەسەریە تیشکێ هەیە پشترە ئەم چارەسەریە کیمیایی بەردەوام دەکەن ئەم دگهێژن قوناغا چارەسەریە بتیشکێ و ئەم ڕادوەستن تکارین نینەش بۆ چارەسەریە بتیشکێ هێدی چارەسەری گێمە و نەلگۆری پێویستە ji بۆ van نەخۆشان. دناف توشبویان ده جن زلام و زارۆک هەنە بێی و دەرفەتا چارەسەریە پەیدا ببە. هلا بدنا نترك له هيك بيرتاح بده ينام تعالج ابني بتركيا. من چارەسەریە کوڕێخوا لە تورکیا دکرد پشرە ئەم bi مۆلەت هاتن vê derê erdhej çêbû êdî dema me xwest em vegerin wan ji me re got sinûr hatiye girtin rewşa vî zarokî gelekî alûz bûye û zehmet bûye çi doktorekî ku em serdana wî jî dikin ji me re dibêje çareserî li vê derê nîne bi xwedê rewşa wî gelekî xirab e. هەبوونا 3300 توشبوویên پەنجەشێرê li gorî amarên tenduristiya Idlibê her wiha rêpênedana derbasbûna bo Tirkiye ji 1200 tuşbûyî re wiha jî vegera 400 tuşbûyî bo Tirkiye bi sedema nebûna derman amêr û çareseriyê li navçeyên hikûmeta dimkiya opozîsyonê bûne alîngariyên mezin li ber bijîşk û tuşbûyan û kesûkarên wan. Xalid Cemîl Mihemed Rûdaw.